tokolang solong kre siang deng kilun ke kan kapaman. Lakhain ko rapon Nilip MSC constituency kaparlo tokolangso Golaghat border Nilip ahawaralong Clearthormi Cultural Society mate thihek pen KCS Anparta Cherabdun Karbi Artist Forum Nilip Province ahin pen patir piponsi ingdeng crazy winter dance Petro rong pisitame chetong dunsi Clearthormi Cultural Society aphan anso se angsong ke ban nangji lapen rong gaching thornangji alam theta thantika mai judet pen puthot chepate dunji pulake Golaghat Jorhat angtan pen sitame Karbi Anglong anbangsi chepate pondo la solong kangkrung kangsai dun atumamen lake Bilison terang chatra teron lorchuti sujit timung atum henlo ke hayanong e chepalong pon lake solo dance winner UV Bora Golaghat pen first runner up Sanjay Sarkar Golaghat second runner up Serlika ETP group dance winner Baby Group Manja pen first runner up Lirbon Terangpi Group Tokolangso second runner up Lirdon Terangpi Group Tokolangso pen atumsi kehayanong e chepalong pon Akiru pilo alatum pini kerangki abutung tu labangso pini militum dak tokolangso Allah kipon mate Clearthormi Cultural Society pen patir pipon amai mate pini kilung ke kan kacepate asa indeng piningan lake indeng crazy kicok lo basi pining labangso sa indeng nilitum kibipon lake pini bangke dasemer nilitum Karbi Artist Forum ladak nilip province ahin pese tum alang litum pen Jelang pet sini tum pini pining bang labangso asai ni tum deng pon lo lasi pini ni tum labangso asai kideng pon pini tarik thongkero si arni bang ni tum tetap porphai crazy lombe sini tum labangso asai deng pon lo analo bang ni tum pini ni tum labangso aja mek long ni tum aman pon mati tum chopha pon lo lasi ni tum long ni tum chopha pon alwi sarpu ni tum semi chopha pon lo si alwi sarpu semi ni tum long iem senjorong pha hai serami macam tong dulu makan apa ada ini dari tumphan mesen alam theni tumphan kami ini tumphan cicakang lo makan lo je yang jilang nolong jadi pemolong anse se orang so Clearthormi Cultural Society ahin kan anse se kita perang pun dia kan kami orang jilang asalkan along kan jadi tumphan kami ini tumphan alang ni cicakang lo orang jilang lo begitu makan kota ada toko langsung along Golaghat border kan itu koino apa sih langsung Golaghat border lo ini pun jatuhnya kisah ini ada langsung di dalam itu terang apa sih itu memorandum kan itu akhirnya ada aku ya hoy apa nih kalau terang so aku ya hoy apa jadi itu napen longlia kota terang kabe longlia kota apa sih itu memorandum itu lo alang di sini diklaim pun jihan boi pun berbicara lo Antarta Clearthormi Cultural Society ini apa sih kita nggak jilang asing kano macam sakit jipan long jadi kan alang li so kan kep le sekarang itu macam celaka pun sih anikan rang itu kan kipi pun jipan sekarang li fighting pun lo Antarta labang solong sub center jadi kan sub center sini itu langsung alang li kipi mi pan alang li lamcak li tuh pan kipi kan lo nah sini tuh lingarong ini alang ini labang selesai denglong alang li iam kihai sebenarnya itu kan Antarta nili remisi ake hai selame ni tu melong cetong non sido alang ni kan sini cepat pon si alang ni ka mesen ni rum phan ning pathe jegang kena ana kirang jilang lo kisu lo cicak along asa kira project kan lo masih lahaya sai dai ni tu
ke klem pon long tapi ko be di to be samene tu mitang kan itu ada asal apa putih ka mana komiti kan lo itu angara be ke chengsi ke la pulo nitum ke chengsi ke nilitum la non la pusona sound system pajat bang nilitum awe opini la son pulo hum theater dong pulo ne la son ben si nilitum tang cheng pon lo la si ako la son pen nilitum klem pon lo angke inut bahini tum matha pon thulo la pen aku pat he chonang pulo nilitum sound system ba ake thiri pon bom lo basi non ki bang thia bang ke nilitum non la am so se chet si klem pon bu si matha pon lo nilitum